زدلان يدلي خراب بنانك عائلك مالا إبراهيم باشا تقول هندر ولا في ما ربيع بدزان دلايك في طالع واصل وزمان هل الخراب دلايك دلال يدلي خسارة سكراب الرمني أصحاب راس ميلا رشان نار جيم حيران ولا حيران جانه 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 دولا لا قوت تري ولا تخري واز زمين وهي واخم قامت تدري جانه جانه لا كورا تشاوه من ولا ولا باوه تشويني ناه سيرك ناو تنجه بخمالا بشار سدو ناوه باسيل كر رش كر داخل تزكايو تفتر واجه كنياه هزارا ما بشار سدو قلاد تزكايه مالا بشار سدو دمال الحيوان الحيوان سجاد لغا هد مالا نبو يتنجه كمتا ناوي الله هد مالا لا من أبو المكتب تهاتي بابه بمرا في داره بابه مكانه جانه جانه ساعت خوش الحياة جلات الدنيا اشغال جوي تشي واقارني ذري جلات الدنيا اشغال جوي واقارني تقعد بني خطيرات كم تبحلك وتملا كدي ذري بابا تبرع بقوات شاوي تبشاوي مكبه نزات شما قاد مرا دردي كلي قاد بلندي جانه 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 الحياة جلات الناس قاتل واقع كثير زي جلات الناس قارني تري واقع كثير أذى فلا ما بلغ بالي عدته لسلي لسلي بالقريدارة تزي زري ولا دست مستنى بس قاسك جوي كلكات رحمة هروي وتقضى مولا خزي دل بلا متشقا تخيلي خانم نظام مستراتشقو تما تخيلي بمرا ناكلني أزيد برا صومك صداقة سمي قواك كيف قزدك أزيد سوى ما أخبارك مرة جانه 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 اورنو از با لبورین خوازم جانی یاینم ونه بو اجام ویدیو کشان دزت قریازی تیوی دا بو اشینم جبر وی اجوا حمیا لبورین خوازم سلاو حسکرین جبو حمد تماشاوان قریازی تیوی سرکفتن خوازم سرکفتن دنگ بجه ما اجاز چه گوزانی گو اگر فواد خوجه قزنج نکر کی تشتکیوسا نینه احتمال کیوسا نینه ام دیساد بیشن سرکفتن قریازی یامه گله قریازی خو ناسه سرکفتیه سرفرازه و سربلنده وان خوشیکا وان هر دو نامزد مجی و درخن پیش شاردار می کارکی ور باش بکن هید قریازی ده مد امر خود نیتبه سرکفتن 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 یامه اجي وحمية سلام بكم هوالي فات و هوالي دري تاوي جمعة خاطن بو نيوان ما ابر كيف خوش بو اجواك اشتكرا سيكابتن دخوازم
قره یازی هرتم اوی پیش بکوه پیش کتنه که ور بکوه daha ایدیوان انسان هانا ایرو چونن بر دری هنکی او daha جاردن cesaret nekir nebin aday yani serketine meyvi noktayı da be yoksa hem kazanç kiri mekhalas kiri hem de ev daha kav yani tabala hubin kare yazı her biji İnşallah. serketçi ve Şafazı amezi ev. biji keki hünermen dengbeş hevalı kutbedin şkerem akwa son ahaftını tez bigrim Ez disajî dibêjim ez ve hemya tevî başkan û tevî vê heyeta hana tevî van hevalê hanê aha rondê baş hatin arekî ji we re heta dunya xwe şava be ji we re serketinê dixwazim ji hewesa we ji hezkirina we ji genca we ez têr nabim daîm ji we re serketin bavê berê da qereya zêde hatî hem ji mala embêj û svê seydo embêj bolagasî serketin jiwan da bî îcat qereya zêde temamî Türkiye'de da ji wî şwîna jî serketina dengbêjiyê jî dîsa ji qereya zêde hatî ji Evdalê Zeynikê de hatî ferzê hatî reso hatî şakir hatî Mihemedê Canşa evana gelek fedakarî kirinin neyiştinin navê me malbata me welatê me eşîra me wenda bibe İnşallah em jî ji bo wan em jî anha hazirin ez Mihemedê Beyro Genî dengbêjê me Qereyazê Saîd Zekiyê bavêwana jî giş ji we re hemû amade ne heta em sax bin em ê navê we hemya heta dunya xwe şeva be em ê bînin ziman daîm ji we re tevî başkanê xwe delal serketin dixwazim hûn her hebin wer hebin malava Sağ spas keki kutbedin bêguman dengbêj hafıza me Kurdanê hin dîroka me hafıza me ji paşerojê heta pêşerojê yê ku anîne hûnin ew mîrasî ro ser milê we ye em jî ji we re serketinê dixwazin mala we ava mala te jî ava î ku dibe hûn hene ji we re xwedekê masçeya we nede em jî di Qereyaziyê da pêşerojê da înşallah em ê mezin bi ser kevin pir mezin em ê bi ser İnşallah. Em ku serketin wek em bêjin projeyekî me jî mala dengbêja di mala dengbêja Qereyazî bi serhedê da ciyê mala dengbêja ciyê we ye ji xwe re şagirta bigirêne û dengbêjiyê nûva car kedin bi hêzekî mezin ve hanê derxin baweriya me ji we heye em hêvî darin em ê bi hev re ser kevin demdema azadiyê ye demdema me ye her bîjin malava teva ava be ez dixwazim ser navê malbata Qereyazî TV silav û hezkirinê xwe ji we teva re bêjim hûn jî bawer dikin û dizanin dengbêj dîroka me ya zindî ye yanî dîroka me ya bênivîse dîroka zindî ye ji ber wî ez spasiyê xwe hem ji dengbêjê hêja hem jî ji serokê şaredariya hevserokê şaredariya Qereyaziyê birêz Fuat Tutkun da dibêjim û hemî hevalê me xebatkar hevalê me encûmen û va tev hevalê me li vê derê ne me hat me xwarin xwar mala hevalê Erdem em ji bo we hemiya silav û hezkirin dibêjin serkeftin dixwazin ji bo gelê me hûn bimînin di xêr û xweşiyê da em ê dem bi dem bernamê xwe ê zindî bi we re parve bikin cihê bi coş cihê bi xweşik û kêfa we hemiya were em ê parvekirina bi we hemiya re bikin silav û hezkirin dibêjim serkeftin dixwazim dem baş